Representante liana in suku senulu Resingwalo Senhor Eurico da Costa Bobo hateten kata. Autoridade local hanesen sefiru suku eletu husi povo atau re povo ne preocupação atu nune hato oba nai ulun sira. Laos eletu hori abandono povo bain hira povo ia preocupação ka problema rumah. Representante suku senulu Resingwalo honai veterano sira la satisfaz hoa halok liderança autoridade local suku bene ufe ho gestor do posto nitibe. Tambala ia preocupação ho comunidade sira ne problema durante enfrenta hanesan staka sira ne monta ia rai naktuka. Kon tambah participação máxima das comunidades bene ufe autoridade local liu a suku di struttura, depois o administrador, o gestor di struttura. Au sinti aula teri kata sirahetan karta rumah ka atumai ka la rumah itu fo karta mas la participa ya, la participa máximo ya. Tapi no dar sip suku oni struttura sirane eleito busi povo. Atau eleito si povo atau hari questão sirane. Laos eleito ka povo la hari questão sirane. Idane bahau nura liana ini ida langsung satisfaz. Tu ira lo sirena tenga proativo, sirena tenga ativo va qualquer problema ka polêmica na veke existe e vem sirena tenga proativo, lawa tenga tak sirena la ativo, sirena tiro lo tenga proativo. Seja estrutura suku e nos estrutura administrador do posto, sirena tiro lo tuira me, sirena tenga ativo ia qualquer atividade na veke ia area naktuka ka ia suku venu ite nema kami propõe sebele kari sirana tem que proativo mas quando sira la proativo ne au sinti la lo desculpa au lo denga atau sala seca mas lá vita o insa atu vele proativo va ne povo hetan azar le exemplo kita povo kanu het azar liderança sempre ativo nama. Ame hanesen representante nai veterano e kusiraiwa holia na in suku senulu Resingwalo mai be ami mai la ostandit em idene privado. Ami mai ne tambah soberano. Quando povo heta azar maka liderança la do ativo. Então só ele povo ne wisa itane. Mai be ami mai ne tambah soberano ne. Amain veterano sira liana ai sumur amain tambah ora zaung kata soberano mama laos bene ufu mesak ni soberano mambe suku senulu Resingwalo i ruanu Resingwalo liana ne sira ni soberano jadi mak amai semai por causa de haunia privado hau liana se sira ni privado hau cinta amai mas amai tambah soberano estado ni soberano Timor Leste ni maka o amai o suku Resingwalo maka kami participe ne huri defende soberano Timor Leste. Obrigado. Salah nama. Untuk nama salah nama di bungkus. Di bungkus tahu itu tidak ketua. Salah nama. Itu le yang lain jenis itu ready mana? Lo pilihan sih dari itu semua ini sokok tinggal pilih pilih parah. Anak sana semua politik kan itu apa nih? Ya. Amat dia semua politik itu. Oh Indonesia semua politik itu dia mil. Kami terpilih, kecil, waktu problema le, itu kan boleh. Comunidade naktuka mos continua halaina tarbadala ruanian. Comunidade naktuka deklara kata staka sirene be monta ia rai naktuka ne amila hatene. Tambah rai ne des di ulekeda susi amne avosira. mulai sen kofun mese funua tale tefunito ko bale de pum sa taw ai no ko bale abos nim sa lo hita no yo tabala ale na ke suana
Ai mihile bahet me. Kami kahit mihile. Ai mihile bit na jan ai mihile. Significa? Na kahit na kon mem sai ke mihile. Ito ko mihile bahet. Maluk Shira, atu heta informação nebe factuais no atuais, heta haluhan inscreva iha canal APV23 Online News, hane hambutan notificação, o comentário no fahetutan ba media sosial Siraselu.